Ilagyan pa ning banal na Espiritu, inganak ning Diyos, may paligayan niya, ating Diyos, may paligayan niya kapamilatana, ing kamatayan na ampong pamanyubling mebye, paligayan na kayo naman sana, ampon in mapamakalulo ng lugod, mantabi sanang parati kaya kayungan. Kaluguran kong kapatid, mo, bantag masusya ning rito ning pamandakit king Kordero, Yesu Kristo, amidaw ng timong sakripisyo, ban mikabus siya ing meto ketawan. Kaniting penandit, midawon tamong mipnong kapasalamatan kinit pa, uling tinubod ni inganak na ban miligtas tamo. Kapatad, para karing sablang penandit, pigtag silang tayo inginu ang panglingad tayo, may prong kababan tamong adwan ing kapatawaran ng Diyos. Kino ikang minutos mamatawad kami, king metong at metong, bayo tamo lumapit king altar mo, Kino pakalulo. Kristo, king krus ikang menyabad pakalulo para karing makasalanan. Kristo pakalulo. Ginong ikang menabilin king kapulungan mo, king kasaywaning pamakisut, Gino pakalulo. Ing Diyos sa mayupaing tuto pakaluluwa na katamo, at king pampatawad na rin kasalanan tamo, idala na kata sa aking biye alanangga. Banalangin tamo, o Gino, banalayig pa, lubos mayupaya ang pangalananggang Diyos, inyang kasulunok king taulingapunan ding alagad na, tinatag ni iti para kapilanman, ing metong ang makakabos a kapigaganakan, inggil king kamatayana. Dinawone kaya kaing sarili na, panantimong korderong malinis, ampong matampang ayin ning ganap akapurian kaya ka, pabanalan mo ring talasuyo mo, king pangasesera kaniti mo rin banal a misteryo, banding sablang tao king mabilog ayato, miyas lagan laking metong akasal pantayanan, anpong buklurano ning metong mong lugod. Itiyadwan miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginuman tabi kaya kayong pamamasang iba't king maya pabalita ang pangkang San Juan. Ing panahon na ito, may lingas nga siya pilubluban ni Jesus at nga ng miktapat. Ing katutuan sa sambian ko kaya kayo, pagtaksila na ko ning metong kaya kayo. Ipaglalawi la ring alagad, at erabalo nung nino ing amanwana. Makahilig yang malapit kang Jesus. Ing pakamala ng dili karing alagad na. Simon Pedro at nga na, ikuntang na mo kaya nung nino ing amanwana, inya linapit siya kang Jesus at kitang na, Gino, nino ing amanwan mo, pekibat ng Jesus. Isosoke ing tinape at ing dinat ko kaniti yapin ita. At inya nga soso na ing tinape, inabot niya kang Judas, ing anak ng Simon Iscariote. Inyang atanggap na ning Judas ing tinape, linubya kaya isatanas. Nga ng Jesus, daptan mo na agad ing sukat mong daptan. Dapat alang makibalo metong man karing kasuluna nung bakit sinabi na iti. Uling Judas ing salapira ating binisip king pasalwan ng Jesus karing o pari na nalang limus ding pakakalulo. Inya nga panganan ng Judas ing tinape agad ning meko bengi na kanita. Nga ng Jesus kalako ng Judas, ngayon mi paligayan ni inganak ning tao.
at king kapamilatana, mi paligayan niya ing Diyos. Nung king kapamilatana, mi paligayan niya ing Diyos naman paligayan ing agad ing anak ning tao. Anak ko, titak ng panahon nga kaya beyo ko. Panitunan niyo ko dapat sasabihan ko kaya kayo ngeni. Itang sinabi ko karing Hudyo, kayo makapunta king puntalan ko. Nga nang kinutang Simon Pedro, Gino, no kamunta, may kiba si Jesus. Kang makatukingin ka na ko, kang puntalan ko. O ning kaibat makatuki ka. Nga nang pasibayong kinutang Pedro, Ginoo ba't kung makatuki kaya kang ngeni? Idami ko yung biya ko. May kiba si Jesus. Idami mo yung biya mo ka na ko, ing katutuan sasabihan ko kaya ka. Alingad mo na kung makatatlo, bayo ya tulaw ing tatsyo. Ing maya pabalita ninyo katamtasan. Baya pagat panapon po kaya kayangan. Salamat kayong pamilya Ricardo and Gina Lunod. Ngayon pong umpisan tayo ing pamandakit king Cordero. Salamat po kaya kayo. King lugod na pepakityo. Ito po metong yang klaseng lugod ing tinggapye ing Cordero. Inyapin masanting pepakityo ing pamananggap tamo king Ginoo. At sana isunto tamo iti mo ngeni ngening tinggap tayo. At potang bagyang ilakotane idalatane king pisamban. At pong importante ikit tamo king ebanghelyo ngeni ang papakarempang mga labas sa laldo, ikita mo yung lugod na ning apong Ginoo, pero sumagin na ning lugod at pepakin na ning Diyos, at yung pamuring migtaksil, at yung pamuring linigad kaya. Ding minunang migtaksil po, lapin ding minunatang pengarya danang po ieba. Dapat king ebanghelyong yan o yan, karing alagad ng pinili ing metong Judas, piktak sila ng Ginoo. Ang timurin ni San Pedro, lingad ni Ginoo. So, betrayal was announced and denial was predicted. O yan po yung biyaka mo. Lawen tayong Santa Iglesia, ing Santa Iglesia po yung perfecto. Ating saints and sinners. Pero tindamang Diyos ang perfecto. Inyapin, o yan, sumagin na rin kaya katamong pamagtaksil, pamaglingad king Ginoo, king Diyos makasadyang mamatawad. Inyapin, itamang yan pasalamatan tayong Diyos, kaniting pepakin ng dugod. Itamo, lumapit tamo kayo, manyawat kapatawaran ka rin kasalanan at magbayo. At ikalat tayong maya pabalita, ing kaligtasan, abinyan na ng Ginoo. Amen. Panalangin ding malda, kaniting maldo, nung no at ang pantaya ing tune Cordero, ing Ginoong Jesus, manalangin tamo king maging tapat tamo kayo, nung maging tapat siya ing ginukirin tamo. Nga tamang manalangin, Ginoo, salamat king sakripisyo mo, pan mikabiya ing tao. Ginoo, salamat king sakripisyo mo, ban ni kabiyeya ing tao. Dakal kaya kami Ginoo, kalupan ng udas. Pagpalit da ka naman kinditak akwaltang pilak o material apibanjan. Sopan mo kaming akit at pakamalan ing tunay wala ulaga ning kakatamong pamiugnayan. Ipanalangin mi kaya ka o Ginoo. Ginoo, salamat king sakripisyo mo, ban ni kabiyeya ing tao. Dakal kaya kami Ginoo, kalupa daring aliwa mong disipulo,
Emila ay tinjan, ringke kang sasabian, uling panemilang pipilinan, isara, ring balugbog da ringke kaming puso at pilubluban. Sopan mo kaming mibuklat, kareting mitmong kayaban. Ipanalangin mi kaya ka, o Ginoo. Ginoo, salamat king sakripisyo mo, ban ni kabiyeya in tao. Dakal kaya kami Ginoo, neng milalako na ingkekeng kapanayan, pupulay kami naman at tatakas kapamilatan ng pamagpakamateking sarili. Ibuklat mo ring sarili mi bang tanggapan mi ing alang sawang daon ning lugod mo para kaya kami. Ginoo, salamat king sakripisyo mo, ban ni kabiyeya in tao. Dakal kaya kami Ginoo, eke panemaging tapat kaya ka. Mabiyasa kami sanang tupad at maging tapat karing pangako, mingging kas kaya ka. Ipanalangin mi kaya ka, o Ginoo. Ginoo, salamat king sakripisyo mo, ban ni kabiyeya in tao. O Diyos, at tapat kay kami, salamat king sakripisyo mo para kay kami. Nung eka meging tunay kordero, ala kami naman biye, ikaming tao. Mabiyasa kesa ng kalupa mo, manatiling tapat, lulugod ay alang paninayang kapalit. Itiyadban miking kapamilatan ng Kristong Ginumi. Ing ginuman tabi kaya kayo, o alananggang Diyos, alubos mayopaya, malambis mingig pa, kapilan man e katutok ng magkalob karing pamangailangan mi, ipagpamo ing bendisyon mo, ing regalo ning grasya mo, ban pabanalana iting malukang tuknangan mo, ing bendisyonan ing balang miyembro darit ng pamilya, ban kanita maging tapat la karing kautusan mo, maging malugod la king balang metong, makasadyang magsakripisyo kalupaning gawa mo, pampon maging tandano ning pangaigma mo ketiking yatu. Kalupa dari Jesus, Marian pong Jose, ang ganaking dasnan daring anak mo, ing kayarihan mo kalimbanwa, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. King kasaupan tamo, king labing Ginoo, Awagin banwan mo yan. manalangin tamo, o Ginoo marabuling lugod mo kaya kaming tao, emo ing lelangan mo kami, ing tildumong panawon tiburan me painak mong pakamalan ni Jesus, ban king lasan at kamatayan king krus, ako aming ngaligtas king tao, king gapos ning kasalanan at kamatayan. Karing amadong napsena dirinan meng sala, ing taong maglakbe kete king yatu, matula mesa ng panuanan ng pong pabanalan, iting larawan ning tunay kordero, ing larawan ning sakripisyo ning pakamalan mong anak, para tinasanang panganakakya kami, ing lugod ng ekukupas, magdapat kesana king lugod ng alang kayanti, mabiyasa kesanang maging tapat ng talatuki, ang king miras kami king kayariana, anong nuna kami panayan. Iyadumi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Ginuman tabi kaya kayo,
idukoy laring buntok yu, ampong manigapu, ing bendisyon ng Diyos. Ing Diyos igpang mapamakalulu, amin niya halimbawa, kaya kayo tungkol king lugod, king kapamilatan ng pamaylasan ng anak ng bugtong, ipagkalog na sanang mipnong kalamalub. Ing bendisyon na king kasuywan nyo, king Diyos, ampon, king kaparang tao. Amen. Nganing sasalpantayanan nyo, ing aligtasyo, ing aligtasan nyo, ing alananggang kamatayan, king kapamilataning kamatayan ng ginutamang Jesucristo, kamtan nyo kaya ing kadam ning biye alanangga. Agpangking pama kitulad yu kaya king alimbawang binyana dikil king kapakumbaban. Miyagum kayo naman sa naging ligaya ning pamasubling mebyana. Amen. At maya ingig pa inganak ating Espiritu Santo tambedaring memalia ng Jerusalem ipasyag tayo Jesus bilang Ginoo ing tunay kordero ng Diyos ang pontukyan tayat iyatad kabang daralit tamo ing kapuriana.
Upisantane pongeni ing solemning misang bengi ning apuna ning Ginu na panguna ning kakatamang kura paroko Reverendre Padre Nolasco Fernandez at rin kayang kayabe pari.
Kilagyo ng igpam, paninganak, ang paning Espiritu Santo, Amen. Ingino mantabiya kaya kayo. At kaya ka antimurin. Kaniting Santa Misa, ningapuna ning Gino, umpisan tanala ringatlong peka banal diling aldo, kilob ning pabanwa, ing pamaylasa, kamatayan, pangakutkot ampong pangasubli ng mebya ning Gino. Kaniting Misa, ningapuna ning Gino, ing mumunang istasyon ing kayang dalan ning krus, gaganakan tayo ing ritong makapauna at pegumpisaning pamigaganaka king pamagdaw ng sarili, paulinaning lugod na kekatamo. Itiyeng katawan ko, amidawon para kaya kayo. Itiyeng daya ko, amibubu para kaya kayo. Daptan nyo iti, antimong kapigaganakan kanako. Keti tayo naman gaganakan ing kautusaning lugod. Mandatum anya ausan tayang Monday, Thursday, may kakalugod kayo, antimonong makananura kayong liguran. Ing rito ning pamanos bitis, wagani ning pamanupad kaniting kautusaning lugod. Ing ginuya mismo ing babye alimbawa, daptan yu ing depatan ko, ikayo man sukat kayong mipapanos bitis, metong at metong, nga nawari, magpakumbaba kayong sumuyo, magmasabal, magmalasakit karing kapara yung tao. Kabang pagsadyan tayang pagmasusyan ing misteryo ning lugod ng Kristo, tanggapan tala ring kasalanan tamo at manigapu tamo king Ginoo, banakatamong patawaran ampong pasikdangan. Aminan ko king Diyos ama makalulo at kay kayo kapatad ing may kasalo kong bina king pamisip Una nito ay King panigapo Marok, ko ng Kapilanman Santa Maria Birhen, kaya kayo kapatid. Kasalanan kong mabaya. Ulin ita panigap Manigabuko kang Maria, Kapilanman Birhen, karisang lang ang elam kong banal. at kaya kayo kapatid, hingin panalangin niyo po kay Diyos sa ginutang. ing Diyos alubos mayupaya pakaluluwa na katamu at king paupatawad daring kasalanan tamo, idala na kata sa king biye alanangga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. O Diyos ay pami, at yu kami keti makatipon, ban makisuluking pamanga nasidyaning bugtong mga anak, banang ipakilaling lugod na kaya kami, pigkalub na iti kaya kami, inyang umenaneng idaw ning biyena king krus, at inutos na kaya kaming pagmasusyan miya, antimong bayo ang pangalanandang sakripisyo, ipaniga po mi, king kaniting banal Eucharistia, at tuklasan ming kaganapan na ning lugod ang pong bien. Itiyagon mi keka, O Diyos, king kapamilatan ng Jesucristong anak mo, ang mabibiyem pong magari kambe mo, king kametumaning banal Espiritu, manggaman king alanangga. Pamamasang iba't king libro ning Exodo. Ingkinu sinabi na kari Moses at Aaron karin Ehipto, imbulan na iti, ya ingituring yung mumunang dili karing bulan ning banwayo. Sabihan niyo king kabilugan na balen ning Israel, king kapulungal do ning bulan ay ti, imbalang metong karing familyayo, kumayang metong abiserong tupa, king kawana, metong biserong tupa, para king pibale-bale. Nung ing pamilya tutuyang malati, para gisanan ng kanan ing pamilyang iti, sukat siyang makyabe, king pamilyang malapit dili, king pibale-bale na, agpang king paintulot na ning bilang daring taong mangan kaniti. Pakibalak yu itang agyo ng kanan ning sikakatawo, king pamamili yu king metong animal. Kailangan metong yang animal alang dungis, lalaki ya at pabanwa pa mutwa, malyari yang mayakwa iti karin tupa o kaya karing kambing. Sesenyo lareti, ang gaking 14 ng aldo ning bulan. King Aldo ito, ing kabilugan apamitipon ning balen ng Israel, paten na lareti, potang umenang mitakop ing silin. Kuwanan ing aliwa kindayara, at ikaskasyo karing mingat bangat ba, at kimbabo rin pasbol, ding bale, anunuya mapangan. King Benging ito, kananyo ing karninan dinerang kingapi, kananyo kambening tinape, aepe pagalsa, at kambering mga pait agule. Makanyanyeng kanan, makabigkis kayo awakan, makasulod kayong sandalyas at magtalan tukod.
pamiraplam niyeng kanan, metong yam parangal kim pamaglagpos ning Ginoo. King benging ita, lumibot ko king kabilugan na labad ning Ehipto, at pateng ko laring sablang pangane, king labad ning Ehipto, maging karing tao, maging karing animal, at ipagpako imparusa karing sablang Diyos ning Ehipto, ako ing Ginoo. Indaya yang maging palatandanan karing pibale-bale at tutuknongan nyo. Potang akit ko indaya, lagpusan ta kayo, at akabyusan nyo ing mapanyirang salot potang parusan kami ing labad ning Ehipto. Ing aldo iti, aldo yang eyo sukat makalingwan, at sukat siyang pagbasusyan, antimong fiestang parangal king Ginoo. Karing sablang dayi kay Batyu, meging metong yang aldo kapag masusyan. Iti metong yang kautusan, asukat ni pairal, kabang kaba. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Kalis ke katayang panwanan, daya ng Kristo ang inuman. Tingkalis ke katayang panwanan, daya ng Kristo ang inuman. Nanuing malyari kung ay ang pangking Ginoo, ulinin sablang maya padepat na kanako. Kaya kanakong iyang panghalakaman yaman, bilang kapasalamatan, king pinien ng kaligtasan. Panamdaman ng Ginoo, nuing metong karing me malen na mateya. O Ginoo, ako'y kekang talasuyo. Susayawan da kan timoing pamanyuyo na keka ningindu ko. King kamatayan, liligtas mo ko. Kekakana kung idauning ay ning kapasalamatan,
at ang panganan king kanakong panalangin. Ding kanakong pangako king Ginoo, kanako lang tuparan. King katipunan, taring kekang memalen. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, king kapulungan Karin Corinto. Kapatad, pablasang ing tinggap ko king Ginoo, at binye ko naman kaya kayo antikeni. King ing Ginong Jesus, kanita muring benging mi panganyayaya, dinamput yang tinape, at pepa sa lamata ng Diyos at pemiraso ne, at nga nang sinabi, iti yung katawan ko, amidawon para kaya kayo. Daptan yu iti, bilang kapigaganakan kanako. Makanyan mo naman, kay bat ni ngapunan, kinwane ing kalis, at nga nang sinabi, ing kalis ay iti, yaing bayong tipan, ami patibayan king daya ko. Balang ugtong minum kayo kaniti, daptan yu bilang kapigaganakan kanako. Ulinita, balang ugtong mangan kayo kaniting tinape, at minum kayo kaniting kalis, ipapasyagyu ing kamatayan ning Ginoo, ang gaking panyatang na. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Kaya
Ingginuman tabe ake kayo. Pamamasaking maya pabalita, agpangkang San Juan. Bispera na kanita ning fiesta ning Paskwa, at Jesus balo na king miras na ing oras ning paglakona, king yatong iti, at muntane king ibpa. Ligura na lakapilan man ding kaya keti king yato, at ngeni ligura na la ang gaking wakas. Kabang kasulo na lang Jesus, ding alagad king apunan, ing diablo, ikwana ng atanam, king puso ng Judas Iscariote, anak ng Simon, ing pamanganyaya kaya. Balo ng Jesus king ipa, penibala ng sabla, karing kayang gamat na, at king ya ibat ya king Diyos, at ngeni magbalik na king Diyos, nyame koya king lukluka na, likas ning tunika na, kinangwayang tuwalya, sakane bebat king awa kana. Kay bat mitugtug yang danum king meto nga palanggana, sakana lapig mulan inos abitis, ding alagad na. Pinulis na laking tuwalyang, makababat king awa kana. Miras yakang Simon Pedro, at itingan na kaya, Gino, ikaing manos karing bitis ko, Jesus nga nang mekibat kaya. Inggagawan ko, mubalo, king pinanditay ti. Dapot bandang tawli, atalastas mo rin. Kapilan man nga ng Pedro, mula malyaring wasan ding bitis ko. Jesus nga na kaya, nung era kawasan ay bitis, kami kadake kanako. Numakanyan Gino nga ng Simon Pedro, muring bitis ko, nune pati nagamat ko, ampon buntok ko, wasan mo. Jesus nga na, ing mendilo na, kailangan wasan, subali karing bitis na. Uling malinis na kabilugan na katawan, ikayo malinis na kayo, dapot ikayungan. Balo na nung ninoy mga nyaya kaya, niya sinabi na, dapot ikayungan, malinis na kayo. Inyang awos na nalangan bitis, at pasibayo sinulo ding tunika na, migbalik yaking lukluka na king lamesa. Ayon tingjan yung depatan ko ke kayo, nga nang sinabi. Ikayo, wasan nyo ausan nyo kong talaturo at ginu, at ustuing sasabyan nyo, uling ako makanyan kupin. Nung ako, aginu at talaturo, inos ko laring bitisyo, ikayuman sukat kayong mipapanos bitis, metong at metong. Ako dinenanda kayong alimbawa, banketa ikayuman, tularan nyo yung depatan ko kaya kayo. Ing maya pabalita ning Ginoo. Good evening po, Kekongan. Pakigritala po ring siping tamong good evening. Last Tuesday, ampo po napon, Miyerkules Santo, dakal kay katamo, lalo na detang Magobra, Manila, o kaya karingaliwang lugar, migpauli la po kay katamo, kay Angeles, o kaya king lalawigang Pampanga, for the Holy Week.
Ikit kupin po king news, king sobrang traffic napon, and until this morning, king NLEX, uling dakal la ring magbiyahi, pauli. I even saw the FB post of a friend, nga na, just got home. What a needed Holy Week break. Bala mo sasabihan na map na mo, ni denan panahon ban makapagpainawa. Dakal po kay katamo, literal, gagawan de ing Semana Santa, antimong panahon ban magpainawa. It's a needed break. Dakal la ring mumuli, lalo na karing karelang matuwang bale, atin mo naman mapilan o dakal, magbakasyon la ning Semana Santa. Dakal la ring papainawa mo karing pibale-balera. For many of us, we regard Holy Week as a break. Sometimes pin po, sosobra mo. It's a break from whatever it is that we are doing. Tuknang sumagli, tahimik, sumagli, painawa, sumagli. Nyang malati ko po, ding makatwami, babawal ding malikot ng Semana Santa. Dapat kanu magtunod, king bale, bawaling mamyalong luwal, ngara at panakot da, bala ka, masanto-santo ka. Agyang punging Pialben TV, mitok nang la retang usual aalben. Mialis la karetang religious or inspirational apalage. Holy Week is indeed seen as a moment to pause, an opportunity to stop, a time to rest a while. Tuknang pamo, ban kanita, makapigunam tamo, pota tintanang akalingwan o kelingwan. We stop, we pause, we rest, for perhaps we have been too caught up with our lives. Itang masyado neng mabilis, inggalo ning biye, dakaltana pigagap alilingas-ngas ke katamo. Marakal na laring bage, apapanpan king paniman-man tamo. So it's right to say that Holy Week for us is our much needed break from the many overwhelming realities of life. Tutok ng tamo, papainawa tamo, manahimik tamo. Uling bakasyon, but we do this because we want to remember something that we tend to forget. Nano po iti? Ingdegulan ning misteryo ning lugod nin Diyos. Christ's sacrifice that opened the path for our redemption. Kingdegula ning lugod na, mi pagkaluban tamong dimot mong grasya, nune grasya at grasya pa. Grace upon grace. Nga napining tema tamong ening Maleldo 2024. Karakal a kasalanan atin tamo. Karagul tamo pa magkulang. Kalalam ing sugat. And yet here we are, still remembering again and again the beautiful story of our salvation. At iti po maragulyang grasya. That's why, my dear sisters and brothers,
As we begin today the celebration of the Paschal Triduum here at Holy Rosary Parish, we don't just relive the story of our Lord, but we are also invited to retell them by means of our very lives. Etamo mo gaganakan deting istorya, nune mo naman kapamilatan ding sarili tamo, papasyag tala. Adwa pong imahi connected king pamagpainawa, our way of being refreshed and renewed. Ing buri kong gamitan, banayin tinjan tayang masalese, ing kakatamong kapag masusyan, ngening bengi, the Mass of the Lord's Supper. Mumunang imahi, yapining pamangan, meal. Ako po, ulatan naman po siguro king body build ko, one way for me to distress or to relax is to have a good meal, to enjoy my comfort food. Hemo po siguro tutuin ni para kako, nune para karing dakal ke kayo. Ngeni pong kabengyan gaganakan tayo anting metong pamilya asasal pantaya ing pangatatag ning sakramento ning banal a Eucharistia, the institution of the sacrament of the Holy Eucharist. Nung nukarin kapamilataning tinape ang ponalak, kapamilataning pamangan, amaging katawan at daya ning ginutang Jesucristo, mapapalyari busal tamo, ing pamagligtas ning ginuke katamungan. It makes a perfect sense that Christ chose bread and wine. Meto nga pamangan, meto nga pamisulu-suluan as His means to show us the height, the breadth, the depth of His love. Nya po'y altar, ugis yang lamesa. At ikatamong sisimba, ikatamo ding makipagtao, kening inapag ning Ginoo. Nung nuka rin, tatanggapan tamo, ing pamangan, i-Kristo, amakapamye, kasngawan, at kapainawan, karing mautamong katawan. That is why whenever we receive the Eucharist, Jesus is reminding us always, this is my body, this is my blood. Eyamo tinape yan ampong alak. Nune katawan ke at daya. This is my body, this is my blood. Mi daon niya at mi piraso, ing mismong pangatao ko, ban kanita, mabuo ka, kumayap ka, kumabsi ka, miligtas ka. Simply, whenever we receive the Lord in the Eucharist, God is simply saying, I love you. I want you to be whole. Food or meal. Kadwa pong imahi, iapining washing o pamaglinis. One way of feeling restful and refreshed is having a good cleaning. Kaybat ning mabayat tayo obra, kauli mo, potang mendilo ka, aba, may pasno ka. Patse mapaling panahon, kalupa na po ngeni, minum kang danum marimla,
mag-swimming ka, mipasno ka. Ing ebanghelyo a ginamit tamo para kaniting misa ning tawlingapunan, yapin po yung version ng St. John the Evangelist. Nung ka rin makikwento keting Last Supper, aliwa ingapag, aliwa itang pamamanganda reting apostoles, kaya bening Ginoo. Nuneme piling me kwento, yapining pamanos ng bitis, ning Ginoo, karing kayang alagad. Perhaps for today also, my dear sisters and brothers, apart from the bread and the wine, Jesus also highlights the symbols of the basin and the towel, ing palanggana at tuwalya. Gamit pamaglinis, ban masala tamong aing tinjan, no makananong klase ing lugod, apa nagkat ning Ginoo kay katamongan. The kind of love that Jesus offers is a love that is willing to go to the dirty parts. It is a love that is willing to go to the messy paths. It is a love that is willing to go to the ugly faces of life. Lugod yang agyunang marinatan, pan kanita maglinis ya. Lugod yang pakumbaba. It is a self-emptying love. Pagmamahal kahit sa mga hindi kamahal-mahal. Nganapin tong San Francisco de Sales, there is nothing small in the service of God. King kasuyuan ni ngapong Ginoo, at king kasuyuan king apong Ginoo, ala kanong nanuman dimot at ditak. Detingan sapat. Nyapin po itamo man, mayayaos tamo kaniting kabengyan, ing makitulad keting klasing kasuyuan at lugod ape pakit ning Ginoo. Kareta pong dirim lakasal pantayanan, karetang magkakasakit king bie, karetang mabagal taluki at ebisang tuki. Ing sasabyan ning Ginoo kay katamong, eda kayo kamuan, eda ko palakwan, alang dumanop ke kayo, makapangankongan, kami gagana ka, agyang ing marinat abitis mo, wasan kya naman. So my dear friends, today and the coming days, we are taking our much needed Holy Week break. This is not just a quick vacation or a quick pause, but it is a meaningful rest. Tutok ng tamo, papainawa tamo, manahimik tamo, uling atin tamong buring ganakan, yapining lugod ning Dios para kaya katamongan. Amen. Kampanantaya pong ini ing pamanospitis. Ding mawasabitis ngening banwa, apin pureng miyembro ning kakatamong Restoration and Maintenance Program king parokya.
Brother Joseph Cortez, metong masipag volunteer ning kikatamong pisamban. Iyo ang kasalukuyang coordinator ning restoration and maintenance of the parish or ramp. Amanimuna king pamipagawa ning kikatamong pisamban. Architect Clint John Dichoso, ibatya king Dianluagi Group. Amanantabe king pamipagawa king pisamban Maragul. Ibat laking karelang grupo ren designs at plano tamo, king pamanayos king pisamban. Ilareng manimuna ban pibukluran laring miyayaliwang profesional, ban kanito makatulid ngan king plano ing sablang gagawan tamo king pisamban. Ilareng kayan tabe tamo king pamanupad king kakatamong paninap, aayari tayang masenting, matibe at malago ing pisamban Maragul. Engineer Junim Bocalid, ibatya king Khalid Specialty Contractors Incorporated, amigpatibe king struktura ning pisamban Maragul. Karelala ibat ng structural design nung nukarin ginamit tamong carbon fiber, banapatibe tayong pisamban Maragul. Ilamu naman ning menimuna king structural retrofitting, kaya alata ng pigagap, ang pisamban Maragul makasadyaneng marap king nanumang kalamidad. Mr. Mario Ojeda, iyo ing foreman ng Eskwela Taller de Filipinas Foundation Incorporated, akayan tabe tamo king pamagrestore karing matuang pader ning pisamban, agawa king batu. Dinalan la king kayang pamanantabe ring pader, akakitamong eni king kakatamong pisamban. Ding kasaluk. Ding kasalukuyan nawawasan apin di Mr. Miguel Salgado, ibatya king Sunrise Fiberglass, e Mr. Carlos Saraya, skilled worker ning Eskwela Taller, Mr. Fernando David, ing foreman ning Dianluagi Group, Mr. Roberto Simpron, metong yang mason. Ding Ding tauling mewas apin di Mr. Carlito David, metong a karpintero, Mr. Marlon Arceo, metong yang labor akayan tabe tamu tareng kaya katamong skilled workers, Mr. Fernando David Jr., metong yang pintor, ampon Mr. J. Nick Dao, metong yang electrician.
Talakad po. Kaluguran kong kapatid, mipnong kababantamong manalangin ngeni, para karing kakatamong pamangailangan, at ding pamangailangan ning mabilugayato, impong pakibat tamo, Ginoo, may kakalugod kami sana, antimonong makanano mo kaming liguran. Ginoo, may kakalugod kami sana. Antimonong makanano mo kaming liguran. Para ka ring sablang Kristyanos, manano na sanang ing lugod na king metong at metong, mayakit yang anting tandaning mabienang pangatsyong Kristo ketiking yato. Ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, may kakalugod kami sana. Antimonong makanano mo kaming liguran. Para ka ring sablang pari, parati lasanang manatiling tapat king karelang kasuywan a pangapari. Ampom parating ating apostol, akapag malasakitan, king sablarang kararaptanan. Ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, may kakalukod kami sana. Antimonong makanano mo kaming liguran. Para ka ring manungkulan ka ring sablang balen keti king yato. Pag malasakitan dasanang apawing danop, ang makamate ka ring dakal ataw, king kabilugan ayato. Ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, may kakalukod kami sana. Antimonong makanano mo kaming liguran. Para kaya katamongan ngeni, maralas tamo sana, ang po karapat dapat makirake, king dulang ning Ginoo, kambering pasalamat a puso, banketa, pasublian na katamong mie, king tauling aldo. Ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, may kakalukod kami sana. Antimonong makanano mo kaming liguran. O Ginoo, pepakit mo ing ganap alugod para kaya kami, apakyapusan mi sana ing alimbawa mo, king pamaglugod mi keka, ampon king pamalugod mi king metong at metong, antimonong makanano mo kaming liguran, ikang mabibiyang pong mag-ari, manggaman king alananga. Amen. Luklok tapo. Laro para karing masakit. Mananon na sanang ding masakit, amilan yan kaniting laro, panandamanda ing pakalulo ng Kristo, ating magligtas ng lugod, king katawan, kaisipan, ampong kaladwa. Ing panalalaro ning Christmas. Manano na sanang ding milanyan kaniting mabanglong krisma, ring anak ampong matwa, amabinyag ampong makumpil, at ding paring miordinan, panandaman de ing kalamampong regalo ay Espiritu.
Manalangin kayo kapatad, baning kakatamang dawon, matanggapi arapaning Diyos, igpang mayupaing totoo. Tanggapan esa na ning Ginoo iting daon kareng gamat mo. King ikapuri apo ang kaligayan ning king lagyu, king kakatang sa plala at ning mabilog lang Santa Iglesia. O Diyos, ang maganakang igpami, gawan mo kaming karapat dapat magmasusi kareting banal na misteryo, balang oras adaraon miya iting sakripisyo, magaganap ing obra ning kaligtasan mi, itiyadon mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing Ginoo man tabiya kaya kayo, At kaya ka antimurin, iyat nayo ring pusoyo, makayat nano king Ginoo. pasalamatan tayong Diyos a Ginoo tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat ampong matulid, sukat ampong makakabus, ing pasalamatan da ka, king sablang pinandit ampong numan karin. O Ginoo banalig pa, maganaka ampong mapamakalulong Diyos, king kapamilatan ng Kristong Ginoo. Ya ing tune ampong alananggang pari, amiyayin king alang kapupusan adawon, dinawon ng mumuna ing sarili na keka, antimong ayin ang makakabus, at penabili na kaming miyayin kaniti, king pamigagana ka kayo. Ban kanita, nung mamangan kami, king tinapening biye, king banal apamisulong iti, malyari miyang apamalita ing kamatayan na ang gaking panyatang na. Ulinita kambedaring sablang koro ring anghel karin banwa, daralit kami king ligaya mo, alangtok ng ngaming kakanta. O mapamakalulungig pa, lalapit kami keka, kambening kapurian, ampong kapasalamatan. Ipaniga po ampong pagparalumpo mi keka, king kapamilatan ng Jesukristong anak mo, ampong ginumi, ing tanggapan mula at bendisyonan, deting banal, ampong malinis a sakripisyong daraon mi keka. Daraon milakeka munang muna para king banal mong kapulungan, Katolika, ingatan ang pong alalayan mo, pagkaluban meng kapayapan ng pong pamisan metong king meto iyato, daraon mila naman kambening talasuyo mo, i Francisco ing papami, kambenang Florentino ing obispo mi, at kambering sablang mimingat ang pong mituturo, king kasalpantayanan Katolika, amiraras ke kami, ibat karing apostol. Ganakan mayoig pa ing banala kapulungan mo, lalong-lalo na ring alipan mong ngeni ipanalangin milang. Ganakan mo kami, ikaming sablang keti makatipon arapan mo, balo mo pin nung no anti katatag ing pamanyal pantaya mikeka,
Ading pamagtagulaling mi karing sarili mi keka, daram mi tingayin ning kapurian para karing sarili mi, at para karing sablang mal kaya kami. Manalangin kami keka, o Diyos alanangga, mabiye ang pong tune para king kaligtasan, kanuanan ang pong ikasablalami. Kagum ning mabilog, abanal akapulungan, pagmasusyan miya, ingaldo inyang i Hesu Kristong ginumi, mi panganyayaya para kay kami. Parangalan miya, i Mariang Kapilanman Birhen, indunang Hesu Kristong Diyos at ginumi. Kagum ning mabilog, abanal akapulungan, parangalan ampon gaganakan miya, lalong-lalo na, ing maligayang panuan akapilanman Birhen Maria, kambenang San Jose, ing banal esposo na, ding banal ay apostol at martir, di San Pedro ding kayang kayabe, at ding sablang banal, king ulining merito ampon panalangin da, nabangnan misana ing manatili mong saup, ampon pamanampon, king uli ng Kristong ginumi. Oy pa, malugod men tanggapan niting ayan na darawon ding talasuyo mo, ating mabilog mong familia, king pamigaga na kaking aldo kanitang Yesu Kristo, ginumi, penibala na karing disipulo na yung misteryo ning katawan ng pandaya na, at inutos ng pagmasusyanda. Ipagkalob mo ing kapayapan mo, king biyaiti, iligtas mo kami king alanganggang kaparusan, at pakibilang mo kami karing pinili mo. Bendisyonan ang pong mayapan mi itingayin mi at karapat dapat iyasan ang matanggap keka. Ayin king Espiritu ang pong katatuan. Bustan mong para kaya kami maging katawan ang pong dayane ning anak mong kalugulugod, Yesu Kristong ginumi. Itangaldo bayo ing pamaylasan na kinwani ing tinape, karing banal ampong kagalang-galang ng gamat, at tinalangaya banwo, keka oy paalubos mayupaya. Pepasalamatan akat pinuri, piraso na ing tinape, dinwang na iti karing disipulo na ngana, kwananye iti, ikayungan at kananye, uling iti yung katawan ko, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan, kinwaning kalis, karing banal lampong kagalang-galang ng gamat, pasibayo pe pasalamatan akat pinuri, dinwang na iti karing disipulo na ngana, kuanan niya iti, ikayungan, minong kayo ka na iti. Ulin iti, iya ing kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ampong alananggang tipan, ang mibubu para kay kayo, ampong para karing sablang tao, ban kanita, mi patawaran laring kasalanan, dapta niya iti, king pamigagana kayo kanako. Ipasiyag tayong misteryo ning kasalpantayanan.
Inyang ini o mapamakalulungig pa, pagmasusyan miya ing pamigaganaka kang Kristong anak mo, ikaming kapulungan mo ampong talasuyo mo, gaganakan mi ing pamaylasana, ing pangasubli ng mebye, at ing pamaytas na king ligaya. Adibat ka ring dakalapig kalubong kalam kaya kami, iting banal ampong ganapas sakripisyo, ing tinapening biye, ampon ing kalis ning alananggang kaligtasan. Mayapan mula reting yampang mi, tanggapan mula, antimonong makanano mulang tinggap, ding ayin ning tapat mong alipan iabel. Itang sakripisyo ng Abraham, ingig pamiking kasalpantayanan, ating tinapin po ang alak at dinauning pari mo Melkisedek. O Diyos, sa lubos mayupaya, ipanigapuming mipnong kapakumbaban, king itubod me ing anghel mo, banidalan ni iting ayin, king altar mo banwa, ban kanitay kaming sablang tanggap king banalakatawan ng puang daya ning anak mo, kaniting altar, mikat buwan kami, king sablang grasya, ampong kanwanan. Ginoo, ganakan mo laring alipan mong minuna ng miglakbeke kami, mitatakan king tandaning kasalpantayanan, at painawan na king kataymikan. O Ginoo, pagparalampumi, king kareteng miyangube, at karing sablang pepainawan na kang Kristo, ipagkala mo sana yung kasngawan, sala ampon kapayapan. Ikami man talasuyo mo makasalanan, manalig king alananggang pakalulo mo. Ginoo, panigapumi, pagkalaman mo kaming dake king kametungan, ding banal mong apostol ang pong martir, kang Juan at Alapaminyag, Esteban, Matias Bernabe, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Agida, Lucia, Ines, Cecilia, Anastasia, at karing sablang banal. Miyanib kami sana karela, king ulining nano mang pangaintuliran mi, nune mo king ulining maulang kapatawaran mo, king uli ng Kristong ginumi, ampat kapamilatan na, babya mo lareting sablang bagay mayap, babiyayan ampong pagkalub ke kami. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, igpang mayupayang totoo, kagumning Espiritu Santo, pupuryan dakat parangalan, manggaman kinalanangga, pupuryan dakat parangalan, manggaman kinalanangga. Kang Kristo, tinggap tayo ing Espiritu ning pangayampun, ngining antimong anak ning Diyos, mga ngastamong sabiyan.
ikabos mo kami king sablang marok o igpa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawun mi, ban king kasaupaning kekang pakalulo, mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan, at mikabyus kaming alang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan ng pong pagsadyan ming panyatang ng mipnong ligaya, ning talapangabos mi, Yesu Kristo. O Diyos, pami, ing ginoming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Mula sana babalik danding kasalanan mi, none ing pansinan mo ing kasalpantayanan ing banal akapulungan mo, at pamayapan ng pong pisan metungan me agpangking kaburian mo, ikang mabibiyem pong mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo mantabi sana kapilanman kaya kayo. At kaya ka antimurin. Antimo ang anak ning Diyos, ning kapayapan, pugayan tayong metong at metong king waganing pamisan metong at pamikakapatad. Kapayapan. Kapayapan po mo. Nyo ring banal akalam ning Dios, para king banal abalayana, lumapit kayo bantanggapan la kambering kapurian ampong kapasalamatan. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka. Dapat yakas mi nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamu. O Diyos, alubos mayupaya, tatanggap kaming panibayang biye, king pamangan api kalumna kaya kami, ket isulip ning anak mo. Agamtan mi sana ingganap akas ngawan, king pamisulusulong yampang mo kaya kami, king alananggamong kayarian. Itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Siklod tamo po.
Tantum ergo.